birabibyuya. Iyi ni inkuru ikomeye cyane tugezeho muri iri joro, ni inkuru itugezeho ariko iri muri biravugwa. Twitonde, iri muri biravugwa. Ni inkuru ikomeye cyane, gusa ni inkuru yabibabaje cyane. Ngira ngo murabyibuka neza mu minsi yashize ubwo hasohokaga inkuru y'ibyabereye muri hoteli Château no Marara. Muri hoteli rero ubukwe bwahabereye, bwari ubukwe bw'agatangaza, ubukwe bw'abaherwe bashoye amamiliyoni menshi kugira ngo bashimishe inshuti n'imiryango. Ibyahabereye byo ntabwo turi bugarukeho, ahubwo tugiye kugaruka kuri urugo rw'aba bantu bari bahakoreye ubukwe. Hari uwitwa Bwana Haji MUSEMAKWELI ndetse na Uwera Bonnette. Aba bantu uko ari babiri ni ibyamamare, bafite agatubutse, bafite amafaranga, ariko amakuru atugeraho nuko bashobora kuba bamaze gutandukana. Bibutse ko ubukwe bwabo bwari ukuvugurura ubwari bwabaye. Ubukwe bwarabaye mu minsi mike yashize, ndetse ibintu biragaruka mu bitangazamakuru bitandukanye, abantu bavuga byinshi. Ubukwe bwatangiye cyangwa bwabaye ku itariki 3 Nyakanga 2025 ubwo habaga white party, ariko kuwa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025 haba reception y'ubwo bukwe. Byari ibijyanye no kuvugurura ubukwe bwarabaye mu cyorezo cya COVID-19 cyangwa mu gihe hari icyorezo cya COVID-19 ubwo abantu batabaga bemerewe gutaha ubukwe. Uyu Shadadi MUSEMAKWELI usanzwe n'umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC ikina mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Uyu mugore we rero yitwa ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitangaje birimo aba twagarutse munsi byinshi ba de Mackenzies ndetse n'abandi bibaranye abavuye mu gihugu. Ni ubukwe nyine bwitabiriwe n'ibyamamare ku buryo budasanzwe, ndetse ari ibintu twavuga ko byari ibintu bishimishije. Uyu munsi rero je gusohoka inkuru itatuya cyangwa birabe atari ukuri gusa. Yagize ati ni umuntu wamwandikira aramubwira ati bonjour oswakim, ariko amakuru ndimo kumva muri biravugwa yaba ari ukuri, ngo abasitari bacu yabasibye. Ariko urebye neza kuri ubutumwa yahawe harimo ngira ngo B uburyo yandikwa na E ihera, nekeza ko ari Bonnette, ndetse na I ihera iragaragara n'izina rirerire rishobora kuba ari MUSEMAKWELI, ngo baherutse gukora ubukwe muri Château Marara. Château rwose yasibye, ntiyasiba neza, ngira ngo murabibona. Ariko muri reply, nubwo yasibye, muri reply biragaragara ngo abasitari bacu Bonnette na MUSEMAKWELI baherutse gukora ubukwe muri Château Marara, ngo tayari batandukanye. Ngira ngo murabibona hano muri reply, cyangwa ubwo yamusubizaga avuga ngo karibwo byumvise. Wala muhaye ubutumwa aravuga ati ni muri biravugwa ngo n'umugore yamaze gukwepera mu Bubiligi. Nuko yakurikirana ayo makuru. Guys, ndaho uko mubyumva, iyi ni inkuru yaba ibabaje cyane, ni inkuru yaba iteye agahinda hano mu Rwanda, nyuma yuko ubukwe bwavuzwe cyane, bwagarutsweho cyane mu buryo butandukanye, abantu benshi bakabuvugaho. Byaba ari ibintu bibabaje cyane. Reka rero dutegereze tumenye niba koko iba ari ukuri. Ndakomeza kubakurikiranira hafi, ngenda nshaka aya makuru, menye niba koko ibintu byabaye cyangwa bitabaye. Amakuru yabagezeho 5 kuri 5, mwe mukomeze mwane nanjye hano kuri Pilot Rwanda. Namaze kugaruka aho ngiye gukomeza kugenda bagezaho amakuru agiye atandukanye ababanye natwe kuva kera 2018-2019 ubwo twabagezagaho amakuru agiye atandukanye ajyanye na Showbiz. Pilot Rwanda nagarutse kugira ngo nkomeze mbagezeho amakuru utasanga handi ajyanye n'imyidagaduro. Mukomeze mwane nanjye rero, ndabakunda cyane, mukanda komeza mbazanira amakuru ncukumbura nk'ibisanzwe nkuko musanzwe mubizi. Abo twabanye kuva kera barabizi, ndetse n'abashya utarakana subscribe kuko Pilot Rwanda niyo soko yizewe y'amakuru ya Showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, bless up.